Sesa mwendo saile itielie ndateka miongo elino tondo nina kwa dha mokoni makwa nikwete idhangu ya The Standard na idhangu ya The Daily Nation tambeleli no diu wedhangu ya The Standard wandikitwe Tanzania masaka naindi ni maundu mete muno maende weku yande ya Tanzania ngwetha ndikuelesea maundu nimeva na yedhangu ya The Daily Nation yandikitwe Oburu it's DP or nothing nandi maundu makonete uteti wa vande ya Kenya maundu ange kana mavange manengani twende ni wedhangu yene mambo makonete kula kuomboka kwandhe kana kwa mudhanga kwende yekuya ngalikoni ya Elgeyo Marakwet mavange makonete madhao makusemba meva edhanguni ya The Daily Nation mambo makonete Ellen Obiri na Benson Kipruto na indi kwithwa maketani ya kwithwa masindie madhao makusemba lama toyo kuya ya New York City nani wa iyo mambo angeme edhanguni ni makonete usakuani wande ya Tanzania Nende tambelelie nedhangu ya The Daily Nation edhangu ya Kelly ni andikitwe Tanzania opposition kana indi ngaliko ya ule ya kuye Tanzania kwithwa eleanie na usindi wa mundu Samia Suluhu na indi medha maikulania muno niki mundu President William Ruto na niwe chairman wa EAC community kana East African community withi wa abindesie okenduke na indi kutuka kana etelete kwithwa aidwa kidhitu nikenda edhiwe atona kutongo siande ya Tanzania ngina mwakani wa 2030 anowo usindi wake otondo na kwa ni uleilwe ni ngaliko ya opposition na indi mesekana usakwani usunu na iriji kana kula ni nojiwe na indi the main opposition party kana chama cha demokrasia na maendeleo kitwa Chadema indi ni chaise kana nikilani le na mausungio asu na indi chatanga sakana kana mausungio asu fabricated kana tiala mawo na indi kuyasia maisa kana results have no basis in reality kumanisha nemo bungu na indi amdhanani wa iyo na opposition politicians baadhi ya Kenya kana ngaliko ya ule ya baadhi ya Kenya ni kwatanie kana ne likilendeni wa wadhi usu wa kwithabena concern binge may criticize kana mabuthisa President William Ruto kubindia muno nundu wa kwithwa nde kuoneka ainenea maundu tasu otondo ni nakuya Ruto niwe indi chairman kana mwene kibila wa East African Community Martha Karua ulani leader kana ndongo ya People's Liberation Party na former Makueni governor mundu kivudha kibwana indi ni makulisia Dr. Ruto anene kana edhiwe indi akinenea maundu asu makwetwa gross electoral malpractice alama ende wendeni ya Tanzania wala indi top opposition leaders mabatiwe kwithwa maketia kibila keu na indi Karua ainena isekana it looks like it is no longer a jumuiya to serve the people kana sayende youth andu mainola uthasio wa kwithwa maketia kibila maserve andu indi menda ku retain ala main power na indi maundu tasu no methile thanguni ya Kelly ngiulilikanya kana mwaka wa 2030 niwe indi Samia gutwika kana aketha aende kutongosia nthi ya Tanzania na kwithwa usakwani usunu leilwe kana andu nimekwasya kula ninoywe na indi kuituka kana 98% ya kula ila ikuniwe nile anilona sio sia Samia Suluhu na indi kutuka kana ngalikoni ya ulei nile anile na kuraisu measiani sio yue mwasu methe dhanguni ya Kelly tikila nilia idhanguni ya katatu no mwava makoneti ndesu ya Tanzania na indi bakuletwe ketha mundu Nyerere ni ukila umundi ewa tande ya Tanzania ila we mwene ila wa ikibilani wa sova siande isu yana yeta beacon of peace nundu wa kwithwa anandile ingisi yandamana kana okethia indi sina ka umwingi Tanzania yetha indi iwitie muno na indi yetuka oyutonena more than 700 people kana andu ambewa mana muonza ni makwite kumana na post election violence na indi makwite ndesu ya Tanzania kana mainland kutukana mana ange maisikie kula mai na ange madetainetwe kuya yela matenesa kubikwa kotini na indi kuituka kana ndesu otondo twise inaende mbuwi bindani ya Nyerere oyu yenande andu mena keyo kingi na mekwikala na wia mwingi
mavo asuno methile thanguni ya katatu tikila nilia thanguni ya kana ni mavo uteti bandi ya Kenya ende metuka kana Oburu as we will not settle for anything less than DP seat na ende usulula interim kana lo kwate etwa interim leader Dr. Oburu na ende asekana aise kana moma yesa kuseto kana mayesa kwitia kindu kingi kithio wakwitha mayetia kibila cha deputy president na ende kindu kiukitwika kana nikietie muno kulikilila mwanya wa mundu the current DP mundu Professor Kithure Kindiki na ende Oburu Oginga ainena na isekana Sifuna was within the right kana Sifuna ndanai wrong kwa sakana chama kiu yani kina nena kienda position iba mwakani wa 2027 na ende asia OU ni mosie mwanosu wa DP na maisa kuseto no matuikie kana no manengiwe mwana wa kwithamia deputy president ithangu ni ya katano no movo makonete Oburu anenganite ukewo munini wa Raila aikwa na ende asia kana anai more than a friend kana anai a very close brother kwake na ende asia kana muthenola aikwa unusu ni manenete wiyo no kethe ande kwiwa bandu bena nzika nundu ona Raila no kuboa ende unusu ni wakuniwe kana akwatu ni cheva kingi muno itina wa sister yake kumukonia simu na amuyani wa collapse aisi akoniwe simu isu aendete kuthauke ya gov onake we mwene ewa toto no collapse nundu maneni ona Raila nesa na ewani wako lapse mabo asuno methile thanguni ya katano Nethanguni ya thandatu indi ni mwovo makonetie kula kuomboka kana landslide ila indi yithi yoku ya Elgeyo Marakwet na indi kuituika kana kana kiku andola makuye ni mongele kile matuika ando 26 nange miongoli na 5 metuka na mayesikie kula maikumana na mbanga isu indi ila edhiwe kuya Chesongoch galikonia Elgeyo Marakwet County nisu na yekikie weekend yino evitie interior kana minister wa usese wande ni mundu Kipchumba Murkomen umani wanandetu isu asandu miongo ilina dhanda tune makuye na 25 mayesike kula mai na indi tuika kana silikali ni likile ile na yasia alame sibitali ni kuiba ngalama ya ndwasu na alama kuye endo na ni kungamia ngalama ya madhiko ya ndwasu na ende kutukana alama ekalete kula kwena meiso ni miwe madhame kana silikali ni ende na kumadhame isa kula kutena meisio nikenda maika akitikiwe ni mbanga isu ithanguni iya muonza ende bena ukewa ukonete atoi maboda boda na ende kuituka kana ibinda yemwe sektesu ya boda boda ni ya kadhe iwe muno na ya tuika ende ni yetie solution ya mwa wa mawe ya katikati wa mwika na Kenyange na ende pia ya ilia transport kuya nduwani na ende kuituka kana yuti unena ando maboda boda ni meko nisia maundoni maingi muno kwa ibinda onange makobwa more than 30 years na ende na kiu kine sautuika takito na kumatelemia kuituka kana amwe ni makwatika nite ndeni wa kuuwani angi makabibia angali siene angi makedhiwa ende maibua ando na makana edhiwa ni wakonga kana ni wedhiwa na dhina na mundu wa boda boda yuka ibibia angali yaku na ende kwa kube pena mundu mwa kuitwa Ali Abdalla na ende tuka kanani Raida wangalikone isia changamwe anengi kana sentence we for 40 years na ende esa ku reduce wachobo kiuchabika miaka miongwele nundu wa kwithwa involved when they know makosa ta Raida na ende be mundu kuitwa Peter Abonyo nake obiwe kwa ibindo ya sana nundu wa kwithwa owaye musikali na ende mavo asuma connect maundu mathe ala indi maende ndi ni wa sector yotoi wa tumota twa boda boda methanguni yu ya muonza tikila nile na yethanguni ya na mundu Professor the deputy president kana munini wa president mundu Kithure Kindiki nake indi nukathiwe munoni ma MPs na indi mayasi akuma kalila kivilani sector su yake numithukumite kana bisusu yake nuthukumite undu violate na indi nukathiwe munoni mundu Kimani Ichung'wa ayasi kana
ethiwe a unifying leader kana mutongo wa ukwatania Kenya muno naende mundu wese the government agenda naende kwetuka kana he has a clear understanding no okwelewa muno maundu kana mibango ila serikali etwaye sebande ya Kenya naende etoka na ni image of a national leader ula wethukia cia kila mundu naende mavo suma kindiki with it we akikathiwa muno ni ayumbe meithanguni ya nyanya ya the Daily Nation naende ithanguni ya 10 emabo makonete President William Ruto kwini ya ndambuka yake ya mithenya ina iloto aise kuyanga likone ya Western Region naende aise kana no pledge kana ni wathaniye indi kukala atanga maundu ma economic transformation kana kwa ile maundu ma ukwati naende no wiki projects mbingi ko ute mo wiki ya multi-billion shillings nikenda improve infrastructure kana maundu ma waki wa malelo nyumba maundu ma uiti maundu ma housing na maundu ma kisomo naende asakana aina isekana we investing more than 21 billion metumia 21 billion nundu kwa projects isu ndeni wa Kakamega county naende okwa kube 2.5 billion ni mbesa ila serikali yaise ekutumia nikenda yake modern fresh produce markets kana ende withiwe aimela meko yanga likoni sia western ni matona kwitha makitho sia sindusho ila maunya muundani naende misi ngili miongo 3 na ena ndeni wa kisio kiu ndeni wa kwithiwa ikiconnect wa ndeni wa national grid unguwa universal access to power program kana ende misisu ni kwitha ikikiwa stima na ende asune maundu ala President William Ruto withiwa kika kuyanga likoni sia western mavo asunu methila ithanguni ye 10 na ende mavono mengine nengi tusise katuni nikenda tusise na wethangu ya the standard ya iti hata katuni kethangu ya the Daily Nation kasole tombuti ni kwatane mundu wikite mbuti na mbuti ifi kwa ikandikwa RSF kana Rapid Support Force na indi mbuti yesu yena ndakame pa ungu wa mbuti bena ndakame na baulo bena some drops kana bena matone mandakame na indi bube Kenya sima kwete bendera imbuti itatete kukina Kenya makwete omokelite kuoko makwete kibendela inde mbuti yesu wanakanyagwa omokelite moko maende na kukinwa ni mbuti sino nako yandikito RSF kana Rapid Support Force yuni ithango ya the Daily Nation oko kupena watu sisie ithango nayo ya the Standard nako ya udiwe ithango yo yandikito Tanzania massacre na ndi yandikitwe if Mwalimu Julius Nyerere were to return to the nation kana indicate no siokethia ba kana no siokethia maundu asuma African unity they were horrified kana asenga muno pyu ende kwandika kana ta mundu ta female president wa mbenthi ya Tanzania kwithiwa akimanda kibila cha president ndi amindo ndaka manage tikie muno ndi isu na ndi metwa rights kana alando matete ya akisa mwene ndi meta kiko kiu blood bath nundu wakwithiwa bena maundu maingi muno maende ye kindu cha blackout and kimama ovonga likwesi ya Tanzania ni mabindi thiwe mundu ma CCTV mayu thukuma nundu wakwithiwa pe maundu maingi muno maende ye kuya ndi ya Tanzania na ende ndulikanya thango ye ya the Daily Nation yatu kana Tanzania yesekieta ndi ya embu muno ende kwa oyu maundu ni mathuku tusise thanguni ya keli ni mabonde makonete kisomo cha bandhi ya Kenya na ndi kutuka kana mutiani wa KCSE wa mwaka wa 2024 ni ukwambia muthanani wa umundi na ndi umundi amaniwa meitha mayeka mathangu ithangu ya English paper 1 kwacha na indi in the afternoon kana mwendoni wa kuma saa 6 kwa mbeu meitha mayeka ithangu ya chemistry paper 1 wakati kati meitha na break ya almost masaa ana na indi kutuka kana amaniwa ala mekuka mutiani wa KCSE ni amaniwa ngili maana kenda
na mutiani usu bangiwe kuthela November 21st na ukathela nethengo ya physics paper 3 na indi practical practical exam. Education Cabinet Secretary kana Minister wa Kisomo Mundu Julius Ogamba aise kana measures kana mitalatala yonde ni yikiitwe nikenda kwikitha kana mutiani usu nuwaendeya kwanzia nzeo na indi ayasya onako kuona mbua mbingi na indi yasya kana they have many challenges imetikila kana kuna challenges sia floods then some of the areas bande ya Kenya na indi yasya kana keuke hiyo matele menundu nimekiye andu nima deploy ndeke kwa helicopters kwa kunduku utoa mutiani na helicopters na ngalile sikitwa 4-wheel drive nikenda with the EU kwama ibiche mutiani on time nikenda na mo amaniwa with ende maina selewa kweka mutiani ono undu Ogamba ni waikithisia asia na amaniwa kana silikali ni yumite undu batoneka kwekitha kana iseso yo ya kweka mutiani ni atwayewa undu violate kwena na nek ni kana maniwa maketha makeka isomo ya isabu paper 1 matuko ana November olana mngani wa oni na kuyekwa na idhango ya English literature imasama afternoon na indi mdhenani wa katatu ilani November 5th maketha makeka chemistry paper 2 na English composition pala Kiswahili kana Kiswahili lugha na Kiswahili fasihi iketha iyekwa November matuko thato na ende chuma ni takele maketha makeka feature Christian religious education na biology paper 1 na paper 2 na pia maketha maika history and government on November 13th followed by biology kana makeka biology practicals on November 13 and in the final week makamina na geography physics business studies na indi masomo ma agriculture nek ni aise kana ni directly amaniwa on the na sukulu sionde mati mia undu violate last year amanyibwa kana results maana muonza ne 10 ne mwene ma council we ni Kenya National Examination Council nundu wa kwethiwa amanyibwa maki engage kana mayone kama yeka mutiani tame maikenga na mutiani ni okay eti udangoni oyu yanga likoni sia meru ini nikukiliwe concern pe munene omwe kana ofisa omwe ulaungamite sibitali wa Nyambene level 4 hospital kuya Igembe Central Meru County etwagithu Washira na indi aise kana amanywa aito kana tulitutuito ende nituongele kile muno tulatuende na kweka national exam na ende kana kuma mutiani wa Kipsea wa Mbeya several candidates kana amanywa amwene mende ye ku report and then wa facility su mayenda kutethewa ende okay disukuita wata kutetheka na ende kana amanywa ainge onange maibikite teenage kana ende maibikite miaka 13 to 19 na maende na kutetheka ku hospitali ni na ende especially hospitali ni usuwo kana last month 49% ya amaniwa manae below 19 years na ende kana at least 11 ni young mothers alama ende kweka kana methewe makeka mutiani wa Kipsea no kwelile asiai atongo makanisa alimu vamana ene yanda ange makwatane kwa vamwe na maki address kana ende mainena nisia the growing rate of teenage pregnancies kana ende siana hii si katika toa miaka 19 ne 19 kwethiwa ikita ba si nini tunanisa maondo ma agriculture wethanguni hii ya kele ni mabongo nete mundu oparanya na ende kwa serikali ni ambe steering kana ni service steering committee kana nzama ya kwethiwa ende ikisolve strategies kana undu matona ku revive kana kuthayucha sector ya coffee kana ende kawa ngalikoni isusu ya kuya western ende kutuka kana in the next 2 years kana miaka ile yokite nzamesu ne kuthukuma muno ikithie kana bena ila non traditional areas nesia umbuka naende ila ituepo kana traditional coffee growing counties nisiokela naende measa kana kwa oyu media wa maikwata 50,000 tons sia coffee naende me project kana ende mabangete tuibika mwaka ni wa 2028 media matona kukwata tons yana yemwe
ngili yana yomwe na ile movasu numethe thanguni ya kele thanguni ya katatu enda no mevo makonete ngali musiumwe wikuya viga withiwe witula muti the county government nundu wa kwithwa mekalite miaka 5 matathika mundu wo naende mundu ucio etwa Reverend Ezekiel Ondego kuye bindani ya November 11th 2020 bindani ila kwa ina COVID-19 naende wituka na silikali esu nema batete kuthika mundu ucio ndu akutha bala mabangite uthika mundu ucio betuka kitheka kiuticho chatewe nusu kwiye na ate county government ono wobo matindiye mayete sell agreement lakini county government isu ndi kwenda umanenga itindiye ichasya kana ni maibie mututia mabwasu no methe thanguni ya katatu ithanguni ya kana ende na mwovo makonetie Tanzania Polls kana osa kwa nusu twaiwe kuyanga likone ya Tanzania na ende nasa kana makundi makutetea aki sia mwene nde na pia ngalikone ya opposition measa kana andu ngiliumwe na matone kwithwa mwaiwe meso kainge makasi there's a scheme kana bena mubango wa serikali ya county su ibetange evidence kana andasu ni methe tomakio ya na inde ibitha uwo movasu methangune ya kana nethangune ya katano tisite katuni kai ithangu oye ya the daily ya the standard katuni kai ithangu ye indika soleto mundu muka obete ila itambasyo bawa na silamu akeke amewani kalite kivilani kivila kiuta akeke na ndakame vaute beno kuta wio na ndakame galiko ingi byo no kuta wio na ndakame na bambe wake veskal ile bende ya chongo na yike kiwe bende yengi na yengi ondo skali etha yindie na we ekwete ekalite ndie kwete nesa asiayesie galikwebe mao mekumila na galikwebe mawange mekumila na bambe wake veskal na kwa mundu ni muyani ekalite ndi kibila chake kindakame ukutani kwake bendakame na bambe wake ekalite asiayesie pe mundu ngalikwe tione twa mau na ngalikwe ingi mundu eona mau na we kalite avela netie mau ni kwacha endesu ne maundu ma utongo inosa kwani ula wendewe kuya galikone ya Tanzania naende musiaisa mwendwa ni saa ile siatilika ndateka ile naende tuyeni labo huku kunikili uwa madhangu na tondungu ya musiaisa mwendwa batu nengelela sio maovo okwa yulu na nusioke yosio madhangu asu ukasoma kindini ukamana kila kiendendi ya Kenya pamwe na elembeta ya Afrika netwa Caroline mweni wa muteti na niithiwa ndisio kethia na mweni witu wa umundi tina nensia maundu makoneti andu mamuika na unywi wa ndawa kuya grassroots kana nduwani ndukathibasa.